le mokatisi wa sone Mogomotsi Mpote. Wetso nteng ke go dumedisa mme ke go amogelena ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa simolodisitse lenaneo le le tsamaisang ditiro tsa puso le le bidiwang Development Manager Model. Lenaneo le tla bo le tsamaisiwa ke bo rakontraka ba dikhamphani di fera bongwe tse di thapilweng ke puso. Lenaneo le tla bo le itebagantse le go netefatsa gore ditiro tsa puso di dirwa ka nako, di fela ka nako ebile gape di dirisa madi a beilweng. Dingwe tsa ditiro tse di tla fefosiwang ka lenaneo le ke go agiwa ga ditsela lefatshe leno ka bophara, go tlhabolola tse di kgologolo, go agiwa ga dikolo le dikokelo tse di mo lenaneong la ditlhabololo le go agiwa ga matlo a borobalo a badirela puso. Borakontraka ba dikhamphani tse di tla okamelang lenaneo le ba beile monwana tumalano e tla ba kaelang se ba tshwanetseng ba se dira, boitshwaro jwa bone le boikarabelo jotlhe jo bo amanang le lenaneo le. So ke tsa gore wa lemoga gore pego eo ga ena modumo mme re tla leka go bona gore re tla se ra go itshetsa gape a re tswelele ka tse dingwe. Tona ya merero ya ofisi ya ga Tautona re ka bomorwaeng o supile fa puso ya nako eno e sa batle go tlogela motswana ope ko morago. A re go botlhokwa go ema batswana nokeng mo maitekong a bone a go rua dikgomo go tlhabolola matshelo a bone le gone go nna le sabe mo kgodisong ya itsholelo. Tona Morwaeng o buile seo jaaka a ne a ba dipuo tse tharo tsa di-Simmental le Red Brahman kwa Daunara, Tsutsubega le Toteng. Love Mo Mario. Fa a ba dipuo tseo mo boemong jwa ga Tautona, Tona Morwae o na supa ha lenaneo la go aba dipuo la ga Tautona le ikemiseditse go thabolola boleng jwa leruo la Batswana le go ntsha nama ena le boleng ga mmogo le go thabolola matshelo a barui. Re Morwae a re puso e eteletsweng pele ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e batla go bona Motswana a ikemetse ka dinao e bile a humile. A ba re gakolole ka ke se ga rona, a ba re rotloetse gore re le Batswana a re boele mbongwaong ya rona mo segaroneng sa gore yo kgonang a bela yo mo. Lenaneo le ga se la puso, ke lenaneo le motlotlegi mogolo Raetso Tautona a le ikgethetseng, a le itlhophetseng gore e re le mororo mmuso lone o na le mananeo a harologanyeng a temothuo le a leruo. A ba dira thulaganyo ye gore mpa nna ka namana ka sebelebele ke a bele Batswana ba ga rona. Bomme ba babedi e le mme ya Robi Samati yo dingwaga tse di 63 kwa Daunara le mme le Shahetse Bendu kwa Kumana ke bangwe ba ba seogaditsweng ka go abelwa dipuo go godisa le masaka a bone. Mo a nthuse ditote di godise bongwanake dikukumane tsa me tse di teng ke gakoloela gore di setse di le ko tlase mme ke lebogela Tautona ha mphile mpho e tona e ke bona gore tota ke lebogetse gore Modimo a mpone. Mpho e ke sologela jaana gore e tla hetola botshelo jwa me e be hetola le botshelo ba ga rona mo tikologong. Ke rapela Modimo gore e se ka ya ka nna ja boikgodiso ka re ke tshela ke le nosi mme mo nako e ke supile gore ke na le batsalwa le nna ba ke tshelang le bone ba ke jang le bone. Tona Morwae o ne gape a bela borre ba le babedi dipuo kwa Tsutsubega le Toteng e bong e re Makushe Rukuru wa Tsutsubega le Boifa Mosweu ka tatelano. Mme ke lebogile thata mongame lona bo le mphile pho le batho ba bo ba tshile le ni bemba mi bote ha ke ne leboga thata le mphile mpho e molemo ya na hompen ya ke tumela hela mo ere gore bire ke ipona gore ka ntse ke motho na ntse ke ntse mo le ha tshire ntse ke simolotse ke lema batsadi ba me mme go lema game ke ne ke patagantse le kgomo mme kgomo e ka e sala morago thata ka re le ne na mpoleletsang thare ngwanaka o sa le kgomo e morago mme ha o e setse morago ja le ta go ba go gongwe ta go boloka
Dipo tse tsotlhe di kaiwa fa di thatobile ebile di tekanetse hela sente go ka godisa masaka a barui. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Daunara. Motho nte ke go bisetse ko pegong ele ene ke le ka go enela ya e buang ka tautona Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka na le tsa simolodisa lenaneo le le tsamaisang ditiro tsa puso le le bidiwang Development Manager Model nano le tla bo le tsamaisiwa ke bo rakontraka ba di-company tse fela bongwe tse di thapilweng ke puso. The DM will ensure the engagement of citizen-owned companies. They will engage them and they will push them and demand and pay. Ladies and gentlemen, I want to remind you that high levels of professionalism and ethical conduct by all parties will be paramount. In their endeavor to expedite works, the development managers and all stakeholders must avoid hoarding of projects by few entities. Avoid soliciting, avoid insider trading and fronting during project execution, all these being illegal and prosecutable. This is consistent with the new procurement law. Ladies and gentlemen, government has already packaged the projects in the Transitional Development Plan into 9 work packages covering the whole country. The work of delivering projects depends on all of us. Let us all do our best to ensure that we succeed in delivering projects. Let us remember that our citizens are looking up to us to improve their livelihoods. Tona wa lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulaganyo se go gateletse maitlamo a lefatshe leno a go nna le itsholelo e kwa godimo ka go remelela mo tirisong ya maranyane. Tona o buile jaana kwa phuthegong ya go abelana dikitso tsa maranyane le baitsanape go tswa ka ditharabololo e leng Technology and Skills Transfer Makeathon Botswana e neng e rulagantswe ke ba Human Resource Development Council. Solofela Tombale wa latela. Ere ka maranyane a tlhokega go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Phuthego e ya Technology and Skills Transfer Makeathon Botswana e solofetse go ribolola dithulaganyo tse di maleba go atla maitlamo a puso a go tlhabolola tiriso ya maranyane. Nngwe ya kgatelopele ke go rotloetsa le go ema nokeng baithuti ba dikolo tse di potlana le tse di kgolwane go tlhagafala mo dithutong tsa maranyane le dipalo ka e le motheo o lolameng go atlega mo go direng le go tlhama didirisiwa tse di ka sologelang botlhe mosola. By embracing technology advancements and prioritizing investments in research and development, Botswana will enhance its competitiveness and create high-value employment opportunities. Furthermore, a robust knowledge economy fosters continuous learning, skills acquisition, and entrepreneurship, all vital components of long-term economic growth. The Makeathon aims to facilitate the development of critical robotic skills among participants, the young people here, through innovation and creativity, in the hope that we can ensure skills transfer. We hope to provide an open innovation space for the next few days and beyond that will stimulate creativity through the connecting of researchers, innovators, and industry players. Tona re banana bana le seabe se se tona go tlhomamisa fa lefatshe leno la atlega mo go nneng la itsholelo e ikagileng ka dikitso a bo a balana le bona maikaelelo a gagwe a go dira Botswana lefatshe le le tla gatelang pele mo go tsa maranyane. The Global Innovation Index that ranks world economies according to their innovation capabilities has ranked Botswana 85th out of 132 economies and 3rd amongst 28 economies in the sub-Saharan Africa. I want us to be number 1 in Africa. I want us to move from position 85 to be well below position 50. Baithuti ba dikolo tsa Masunga Senior, Rainbow Secondary le Limpopo University ba tla gaisana ka bokgoni jwa go aga lebogo la roboto le go tlhama thulaganyo ya temothuo ya hydroponic gareng ga tse dingwe. Tsholofela Tombale, Botswana Television, Gaborone.
mogolwane wa tshimo ya leungo boswa e kopanetsweng ke morafe wa motse wa Kolonkwaneng kwa Kgalagadiborwa mme Sione ga e emelwe a re o lebogela kemo nokeng ya marekisetso dikolo le setšhaba ka kakaretso ka go tswelela ba reka merogo mo go bone mme Sione a re pele ga tshimo eo e simolodisiwa go ne go le thata go bona merogo mo kgaolong eo ke o lebogile ra dipotsane. Tshimo ya leungo boswa e na le tsotlhe tse di tlhokagalang mo temong ya merogo jaaka sediba le koloi ya merogo. Tshimo e simolotse ka thotloetsa khamphane ya Lukhara Botswana e ntshitseng 1.5 million pula go rotloetsa bandi ba motse wa Kolonkwaneng go itemela dijo. Gompieno tshimo e phopoma ka merogo e tshwana le kui, tamati, spinach gareng ga tse dingwe. Supplya mo dikolong re supplya le ko Chopis, re supplya dikolo tse pedi which is Kolonkwaneng Primary School le Bogogo Primary School. Re supplya le ko re simolla go tloga re supply le ko Spateleng. They called us yesterday ba approvile kopo ya rona. Go around nearby villages re rekisa. Ra tsamaya mo motseng re pheka hong kana re tsamaya re tsana mo malapeng a mangwe a gauhile tsela. Hela yalo kana ko re utlwallang batho ba le bantsi. Tshimo ya merogo e thametse bangwe mo motseng ditiro. Ke le driver e bile ke le assistant. So far tiro ena ka nka tlhalosang ka yone ke tiro hela e siameng. Go bereka ya ka ke bereka ana mo famong ke khona go reka dilonyana tse le goreng like bo ditlolwana khona go ithekela ditlolo gore ke sa sokodise bo mama ko lapeng gore mama kana ke tlhokana sennana le sennana ke khona gore re ga ke amogelana e be ke tla ke ba thusa le nna tota go botlhokwa hela thata gona le gonna ko lapeng re oketsa poverty tshokolo e kana. Messi o ne re batamega go bereka ka nata go netefatsa gore ga gona thelo ya merogo mo kgaolong ka lehatshe leno le emise go reka merogo le maungo ko nte ka maiteko a go hokotsa madi a tswelang kwa nte le go rotloetsa balemi ba mo gae. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Kolonkwaneng. Lekano la Botswana Tourism Organization BTO le tshwaragane le bana le seabe ba bangwe ba mo thulaganyong ya go rotloetsa Batswana go nna le kgatlhego mo go eteleng mafelo a bojanala mo gae. Mo thulaganyong e Batswana ba rotloeditswe go etela mafelo a kgatlhisang a tsa ngwao kgotsa a diphologolo le a mangwe ka robo molosi ka pego. Dikgaolo tse di mo botlhaba jwa lefatshe leno di humile bojanala bo akaretsa matamo a le mane, ngwao, matlotlo a tlholego jaaka bontle jwa naga le diphologolo ga mmogo le mafelo a boroko tse Batswana ba ka di akolang mo maetong a bojanala. Bojanala jwa meletlo, diphuthego le metshameko le jone bo a gola mo kgaolong eno. We have heritage sites tse di leng teng ka kwano ebile mahelo a ka kwano ke mahelo a mantle a ka mahelo a bobiro e leng gore ha o Mayana, it's a very scenic area. We have a lot of wildlife this side. Game drive just to enjoy. Around over 30 tourism operators by the packages the packages tsone mahelo a ntseng ke bua a bojanala ba di dirile gore Batswana ha bata kwano a kgone go reka package a tsamaile family ya gagwe and see these beautiful areas. Kgothatso ya gore Batswana ba tse maeto a bojanala mo lefatsheng la bone e lomagangwa le go popaganya setšhaba, tshomarelo, tikologo le pabalesego gareng ga tse dingwe. Nako nngwe go nna le di systems tse di tshwana di tropical cyclones and so forth tseo di bo right thata mo mothong. So rona re ba topolo wa peritse the trajectory kore ko di tlo di tsamela teng even if there are changes ra itse re lebile di satellite dilo tse dingwe le go bona gore nya ba ka ya kwa ba ska ba ya kwa go gona ga re le bothokwa teng even none airline industry ga gona flight machine e ka tsamayang ya mahatsatse e sa tsa weather. We offer services. Rena le yone office service ya funeral and maitso e le gore mo go ne re thusa la ka madi ya kana ka 7,500 pula go thusa bona ba lelapa go boloka yone go tlhokagetse mo kotsing ya tsela. Rena le yone benefit ya loss of support e leng gore yone re be re thusa di beneficiaries of the deceased. Rena le benefit yone ya medical assistance e leng gore yone ha go lahetse ya la mo kotsing ya koloi re thusa ya le go facilitate gore o bone dithuso tsa bongaka. Jaaka ngwaga o ya bokhutlo mo dikgweding tse pedi, tsholofelo ke gore Batswana ba tla atla mogopolo wa go tsaya maeto a bojanala mo lefatsheng la bone ka seo se ka nonotsha le itsholelo. Karabo Molosi,
BTV News Silibi Phikwe. ngwao e supilwe fa e le tsela nngwe ya go godisa itsholelo le go tokafatsa matshelo a setšhaba. Merafe ka farologana mo lefatsheng leno e tsweletse ka go lemoga botlhokwa jwa dingwao tsa one le gore di ka fetola matshelo a bone mo go nametsang. Banni ba motse wa Majwaneng ba rotloeditswe go tswelela ka moono wa go ipelela ngwao ya bone. Mamusi Siska. ngwao jaaka e lemogiwa e le sengwe sa morafi o ka ikayang ka sone mo nakong tsa segompieno go fetogile ka jaanong e ka dirisiwa go fetla itsholelo le gone go iamogana le banana e le tsela ya go ifetisetsa kwa dikokomaneng tsa morafi gore re ipela jang re itse gore mme kwa bohelong ba letsatsi re tshwanetse gore re dirise ngwao gore re ithabolole ka ngwao ya rona ga tautona a ra re tšhentšheng o ra gore ga e le gore re ntse re itsapa go dira dilo tse dingwe a re tšhentšheng mekgwae re tšhentšhele ko tshiamong re tšhentšhele ko dilong tse di ka re tshedisang tsa re tsoga re le tšhaba e leng gore e a itirela dilo a kere moletlo o wa ngwaga le ngwaga o supa ngwao ya bakgopeng go itlhaola mo merafeng e mengwe. Bangwe batsadi ba rona ba ntshitswe ke bana ba bone kana bana ba rona mo tseleng ya ngwao e nne ntse ba e tshwere ba ba supetsa gore nya mo go silo ke nako ba e tshokana kwa gompieno ga gona mo go go silo ke nako jaanong a re boeleng ko ngwaong a re boeleng ko morago ke gore ngwao ya rona e se ka ya nyelela e se ka ya swa lesola tholego re kopa banana ba motse wa Majwaneng go ikwadisa mo mokgatlhong o gore re basadi ba golo ga di sontsa ba bitsa o se ka ba nyelela. Banni ba ne ba nna le sebaka sa go reetsa ka ditso tsa motse wa bone. Motse wa rona ke moeng mongwe monna o na re lebaka le lengwe a re go le phuthego a re ke gore go loba ga go ka bidiwa moeng village ka kwa go bidiwa moeng college ke gore go kapalama Majwaneng ke masimo ke batho bana ba tswa go komeng ba le maba e le masimo a bone bana ba ga bata ba ikao ba re ke rona re ba ga nswaswe yaanong re tsile kwano re sala re lathegile re ile le naga re ntse re bolelwela gore go moreme yaanong re batla go bona go moreme be re itse gore ke gona ga re tswang teng ka 2013 gape go na gata ba bobonong ba kgotla ya dandana ba heta ba supa gore kana le rona re tsotse wa gone ko go moremeko ra turisiwa ra isiwa ko ra go leta molwane ko jaanong le tšhaba e phataletse e tshwanetse gore e iphuthe le ikitse le tlhaloganye e re jaaka merafi e lemoga botlhokwa jwa ngwao tsholofelo ke go bona merafi e tokafala mo matshelong mme ebile ngwao ya bone e lemogwa ke boditšhabatšhaba. Mamusi Siska, BTV News, Majwaneng. Wetso a re tshwaragela jalo mme o gakologele gore go na le tsa sekgwa kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re ne le ba metshameko. Potetso madume ha re go fe dikgang tsa metshameko ha re simolola fela re simolola ka tsa kgwele ya dinao le go tla BOTSWANA Football Association le letse le kgaogane le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba mo mokwalong o tswang ko lekgotleng la BOTSWANA Football Association o supa fa lekgotla leo le tsere tshwetso ya go kgaogana le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba morago ga go sekaseka tiro ya gagwe mme le go itemogela fa setlhopha se se mo maemong a solofetseng kgang tsa go kgaogana le Mpote di tla jaana the Zebras ba setse ka beke tse nne fela pele ga ba simolola metshameko ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 kgatlhanong le ditlhopha tsa Guinea le Mozambique kwa Obed Itani Chilume Stadium mo nakong eno BOTSWANA mo maemong a sa jeseng diwelang a bo 140 le bohera bongwe 149 mo lefatsheng ka bophara mo motshameko wa bofelo wa mokatisi mo go motseng Mpote ne le kgatlhanong le Swatini beke e fetileng jaaka na fenya ka dinno tse 2-1. Fa jaanong re leba tsa basketball setlhopha sa Zimbabwe sa JCB se fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya Africa
Championships, Africa Club Championships ba sena go fenya Manuel Sons ya Zambia ka dintlha di le 82 le bosupa 8750 kgatlhanong le setlhopha seo gareng ga tse dingwe mo metshamekong eo e ne tshamekelwa kwa UB Arena. JCB e fentse jalo ditlhopha tsa Dolphins le tse dingwe. JBC e tsena mo motshamekong wa bona wa bofelo wa kgaisano ba sena go fenya UNAMULS le go latlhegelwa kgatlhong le mo mampodi ba leke ya Botswana Basketball Association Dolphins. Banna ba Zimbabwe ba itse fa pharologanyo ya dintlha e tla nna botlhokwa kwa bofelong go ka nna le sebaka sa go fetola kwa pele le kgaisano e mme ka mo ba kubugela setlhopha sa Suns ditloga ya re kotara ya ntlha ya bokhutlong bao ba wetsa ba tshwereketa pele ya dintlha tse 22 go tse 10. JBC ya seka diga lebelo la motshameko mo katareng ya bobedi ba dirisa maitemogelo a bone go ka ya kwa nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 42-19. Muna le Suns e fentseng UNAMULS ka mafelo a beke ya tswela e sokola mo karolong ya bobedi le fa ba ne ba leka go ikentsha kwa morago ba seka ba tsenya JBC dingalo ka gope ba no sa kgapetsa go ka felela ba fenya motshameko o bonolo ka 87-50. We knew if we run them in transition, they did not have answers for us, so we executed our game plan and we eventually went to a 2-tempo game and just to maintain the win. We've been having a very, very bad second half in Gaborone of late, so we needed to manage our second half because that has been our Achilles heel in this tournament. So I'm happy the lads listened and we executed our plan. The game plan was to stop their transition, win the boards, but unfortunately they came hard on transition and they were brilliant on rebounding. Mo motshamekong wa bobedi go raya gore le fa beng ga Dolphins ba ka fenya UNAMULS go utlwala ga bana go kgona go fetsa kwa setlhoeng ka jaana ba lebagane le setlhopha se se latlhegetsweng mo metshamekong ya bone yotlhe. Le fa go ntse jalo banna ba ga Trinos Moyo ba dira ka gotlhe go fenya motshameko go ka fetsa mo maemong a bobedi ka jaana seo se ba neela sebaka sa go tlhopha go ka fetela kwa pele fa ba tshwantshongwa le tse dingwe tsa maemo a bobedi go tswa mo kgaolong tse dingwe. Dolphins e kgatlang ka batshameki ba akaretsa Kesao Bakandawanyana, Thuto Gaborone, Butsile Rambu le Paris Collins ba seka ba kgona go laola motshameko jaaka ba ne ba eleditse ba fetsa karolo ya ntlha ba eteletse pele ka ntlha e le nngwe. Fela mo karolong ya bobedi Dolphins e neng e eteletse pele ke Thuto Gaborone ka dintlha di le 18 ya tswa e tokafaditse tshameko ba fetsa kotara ya boraro ba le kwa pele ka 61-36. Kwa bofelong Dolphins ya fenya ka 75-43 go ka tshegetsa maemo a bobedi mo lokong ka phenyo ya bone ya bobedi go tswa mo metshamekong e le meraro. I just think that basketball should be given a chance, man. We just need a chance. As you can see, compared to other countries in the southern region, if we beat the team that has qualified, we're the only team that beat the team that has qualified, JBC from Zimbabwe. So that shows that we're not bad, we're okay. So I just hope that people will look at basketball differently and see that we are trying and all we need is just a chance. JBC e fetela kwa tikologong e latelang e le Elite 16 Division East ba sena go kwanya dintlha di le 5. Dolphins le Muna le Suns di fetsa mo maemong a bobedi la boraro ka tataleleno eo ba tshwere dintlha di le 5 mme fela di farologangwa ke pharologanyo ya dintlha morago ga metshameko e le meraro fa UNAMULS e di goga kwa mogatleng ka tse 3. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Mamelodi Sundowns se letse se tshamekile maleka setlhopha le sa Angola sa Pedro Athletic mo motshamekong wa tikologo ya bobedi a kgaisano ya African Football League kwa lebaleng la Loshes Festfeld kwa Afrika Borwa. Maduo ao a raya gore Mamelodi Sundowns se fetetse kwa sa ka makgala kganyeng sa kgaisano eo ka phenyo gotlhe ya dino tse 2-0. Ditlhopha tseo di ne di thulane ka mo motshamekong wa bobedi. Sundowns ba fentse wa tikologo ya ntlha ka dino tse 2-0 mo kwa lebaleng la Stadio 11 November kwa toropong ya Luanda. Bomampodi ba liki ya DStv Premiership ba noseditswe ke Marcelo Allende le Thapelo Maseko mo karolong ya bobedi ya motshameko.
mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng maabane Simba SC ya kwa Tanzania gapetswe ntle ke Al Ahly ya kwa Egypt ko lebaleng la Cairo International Stadium morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha a bobedi jo bo ne bo tshamekile maleka a nno tse pedi setlhopha mo motshamekong wa ntlha kwa lebaleng la Benjamin Mkapa Stadium kwa Dar es Salaam kwa Tanzania. Dino tse pedi tse di ne di nosiwa ke Karaba mo karolong ya bobedi ya motshameko se ka makgalakgang a tla tshamekiwa mo mafelong a kgwedi eno. Ka jalo motshetso re tla kwa bokitlong ba dikgang tsa rona ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. When we look at the Botswana AIDS Impact Survey that we recently launched the results of, our young people that are aged 15 to 24, prevalence is quite low at 3.4%. But when we look at older age groups, 25 to 64, prevalence is 27%. So prevalence at higher age groups is even more than the national prevalence of 20.8%. So we consistently are observing a pattern in mogare wa rona is moving towards the older age bracket. So mogare we khameletse ko ba golong kana ko bathong ba ba golwane. Jaanong mme la ke bua jana ke ta go bala gore mme ba ba tsenwang ke mogare o mosha o ko bananeng than ko ba golong. Mme la o leng teng di-pool ya batho ba sa boleng go nna le mogare le ba ba na le mogare dipalo tsa bone bontsi. mo mosong go tla ikutlwetsa go le mololo ko dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhabakgateng kweneng jwa magareng ga 11 go eng go 15 ko kgaolong ya gantsi le gare le bokone botlhaba gone go tla ikutlwetsa go le bothito mme go le mogote ko kgaolong ya Mhabe ga mmogo la Tšhobe jwa magareng ga 20 go eng go 25 mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mogote o feteletseng ko dikgaolong tsa Mhabe, Tšhobe le gare le bokone botlhaba jwa magareng ga 39 ko Mahalape le Bophikwe le ko Francistown go eng go 42 ko Maung. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo mogoteng o feteletseng ko kgaolong ya gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng kweneng go tla ikutlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go eng go 32 ha re lebelela mello e shang e supang ke mmala o mohibidio e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno mo diphatsa ja gore mello o tswe mo taolong o supa ha go le go godimo thata mo lehatsheng le lotlhe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello. Ha re lebelela dikgaolo tsa borwa botlhabakgateng le kweneng re tshwanetse ha go tla apoga ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go tla thiba mo mosong go ikutlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go eng go 32 ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi ka la boraro go tle be go apogile go le mogote thata mme ha ka tsatsi la bone go tle go ipona tse dibata tsa maru go na le mogote o feteletseng wa 40. ko kgaolong ya Tšhobe le Mhabe go tla thiba ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ka tsatsi la bone mme go le mogote o feteletseng wa magareng ga 38 go eng go 42 ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba gone go tla thiba ka bontlhabongwe ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ko kgaolong ya bokone jwa legare go tla ikutlwetsa go le mogote o feteletseng wa magareng ga 39 go eng go 41.
ga o ta go tsena mo aging tsa bo for example 20 to 24 years bana ba basetsana 6.7% ya bone ya bo e tshela le mogare while for bana ba basimane 2.7 ya bo ile ne e tshela le mogare so wa bona gore mogare o ntse o itela bana ba basetsana and ke tso di kgantse ntse re di bua gore thakano dikobo e sa